Yes, reka noneho twerekeze muri quartier nziza. Urabona ko ni quartier yo muri R1 nubwo nta kurirwa mbikubwira. Tugere kuri iyi kadasteri. Ni kadasteri yari irimo kubakwa ariko itaruzura, nyirayo biba ngombwa ko akenera kwigurisha kugira ngo amafaranga ayakoresha ibye. Urabibona ni kadasteri nziza mu mabati meza. Icyo bikoze irabura utuntu dukeya. Iyi kadasteri irabura ibirahuri ndetse n'amakaro byonyine n'amarangi. Ku mafaranga miliyoni 45 wakwegukana iyi nzu ukayikomerezaho. Ni inzu nini, ifite mu gikari, urahabona. Hanyuma nanone ni inzu iri ku muhanda, ni muri metero 500 uvuye mu centre ya Gasanze. Nimba ukeneye iyi nzu nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare nkugeze kuri iyi nzu tuguhuze na nyirayo uyihahe uyituremo. Ikindi nakubwira nuko iyi kadasteri kuyigeraho uvuye kuri kaburimbo iri mu kilometero kimwe uvuye muri kaburimbo, cyangwa se nahantu ushobora gukoresha iminota 10 n'amaguru, amafaranga atarenga 500 uku kamoto. Kandi wabibonye neza ko iri ku muhanda. Ahangaha ni muri site, nta kindi kibazo na kimwe gihari. Rero ku bindi bisobanuro nkuko nabikubwiye wanyandikira tukakugeza kuri iyi nzu. Icyangombwa cyayo kirahari kandi kirihariye. Karibu ngwino tugure iyi nzu, ibintu bigende neza cyane.